Idi Beli, odi. Aj tu na fotelju, aj na fotelju se popenji, tu popenji se tako, bravo. Ajmo sad sjedni. Vidi, aj sjedni tu, ajde, hoćemo malo matematike. Koliko je korijen iz 25? Ajmo malo veću matematiku, više nećemo 1 plus 1 dijeljenje, množenje, zbrajanje. Ajmo sad, korijen iz 25. Korijen iz 25. To, bravo. Svaka čast. Znači, korijen iz 25 je 5. Čekaj. 2 plus 2. Bravo. 2 plus 1. Bravo. Sjedni. To. Ajmo dođi dole, siđi. Ajmo, dođi tu. Ajmo siđi tu dole. Ajmo na ovu fotelju se tu popenji. Ajmo tu. To, bravo. 2 plus 2. 2 plus 2. Bravo. 2 plus 2. Bravo. Hoćeš ići tu na ovu fotelju. Popenji se. Ne, ovdje tu. Ajmo na ovu fotelju tu. Dođi tu, popenji se tu na ovu fotelju. Ajmo to. Bravo. Sjedni. 1 plus 1. 3 plus 2. Beli, ne muhe vata. 3. Moraš biti dobar na satu. Halo. 3 plus 2. Bravo. 6 minus 2. 6 minus 2. Bravo. 6 minus 2. Dobro. Ajmo sada. Čekaj. Ne. Ajmo na ovu fotelju. Idi tu. Odi. Dođi tu. Vidi. Popenji se na ovu fotelju. Ajmo, idemo. Tu. Popenji se. Ajde. Odi tu na ovu fotelju. Idemo. Vidi. Tu se popenji. Ajmo. Hop. To. Bravo. Tu sjedi, tako je. Aj, okreni se sad tu. Vidi Beli. Halo, okreni se, tako. Okreni se, to. I sada ćemo... I sada lijepo ćemo odmarati. Svaka čast, evo. Evo ti jedna nagrada. Ajmo.